Tau-tau na nanaw lang iuma.
Lau faiva o male atua. Mātou te tau lele. Hallelujah. We thank you, Lord. We give you the praise.
Pati atu le tua le taya. Hallelujah. Hallelujah. Pati atu le tua. Give him a hand of praise this morning. Clap unto God, all ye people. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Wana oa uo sesulu. Ua lemumu. Bese baya. Ua matutu. Hallelujah. Hallelujah. Ave isau taulanga pati le tua. Let's give God a hand of praise. Awale tau fia lau vi inga pati atu le tua. Pati atu le nganga pa ia le tua. Hallelujah. Whaonga ia yo wa ao e te pati ai le tua. Pati lona vi inga i le nei tai ao. Te pati atu ia te ia le nei tai ao. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. Praise God, hallelujah. E ia te oe lo lava vi inga le atua le tama le alo ma le anganga pa ia. Oe ao le atua e ta puai ma ifo ia i tangata uma. Awa oe o le pule ao mea uma i le langi ma le lalo langi. O lanu mangangana, la tau te tau le sili ese o laua fio. Awa oe o le atua mai le vavau e o atu i le wha vavau. Oe o le alefa ma le omeka o le amatanga ma le ngātaanga. O le sa mua sa muli ai mātou i mea uma. O lau suafa e paia, o lau suafa e mamalu, o lau suafa e sili ese. Le ala lea mātou te fia e ala langa, ma vivi i lau lava suafa i Jehova. Awa e ta tau maono mea ia te oele vi inga. Ia vi ia oele nei tae au. Ia vi ia oele nei tae au. Ia aua nei tau fia, aua nei suia e se meo le nei o langa. Lau vi inga i o mātou ngutu. Awa o leana e whaia i mātou. O nau lau lava vi inga. Whaftai nganga pa i o lo mātou langona ina. Lau mamalu ma lau sili esa i le mea nei. Awa e le whatu saina i o mātou langona, ma me tutupu i le nei o langa. Awa o aua fionga, o le mea iai le anganga o laua fio. E iai fo i le saolo tonga mātou te tāpua iai le tae au. Ia vi ia oe whaavavau lava. So ave iai sau pati le nei tae au. Hallelujah. Glory, hallelujah. Tei loa wa e iai le fale o le atua i le nei tae au. O te manao fo i e whata ua ia te oe le awanoa.
Sa tātou sāwalia mai nei wā yaso. There's a lot of things going on. Kele me tutupu, tele me, yai foi soifua wa maule nei wā yaso. Ai whawhtai lea tua o le te alala mai nei tai au. Whawhtai lea tua ngai mawhainga si ilo lima. Ngai mawhaina e pati pati. Ai maua le malos. Wa umai e lea tua lo soifua nei tai au. O lau wha malos e tātou a inga nei tai au. O le vi inga o lea tua. E le fuaina i ni o tātou langona. Amen. Ele occasion o walu ai le weekend as for really. Maua le avanoa o te whaasoa i le upo le atua. O tangata i tutono le Paul Kalame lea. O i la tau ia o telo i la tau a umana serve o la tau whaasalanga i tutono le whalpuipui. O maila i tua o lo i lalo le Paul Kalame lea le Grace Foundations. O le toa tele foi o tangata ia. O tangata o si o tātou e tunu o Samoa. E na wauma na whaile Sauniga i le awhilea whaile upa whaamanos. O maile o ni tamata la vau. Young Samoan. Men. Maile whaatalofa mai e te au mawhai mai e te au. Mai pasta. Amu ia oi. Amu ia oi. O whakule ia. Sia me ua ko whai mai i amu ia. Whamei mai maha ue pe anga whaapea e. E ma whai o ngā mako. Mako wola i leo langa le te iai. O whakule ia. Brothers. E le hei mas e se singa oto. Mako. Na kau le kala tuspa ia, we are all sinners. E ke anga sala, o ke anga sala fo. But the only difference, it comes down to our choices. Filifilinga. Vaku, wa mai ele atua, God gave us the free will. E ke filifili ai, e fai ele o filifilinga. O whaka o le filifilinga o nou tau whaia. Ngā māfua e. O nou tau wo ile. I le whale pui pui. I le whaasalanga. O whaku, ai ke lo o ele a lofa o le atua. The grace of God. Le ua koe a waku e le atua ia auko. Maa. Le ava noa. E ke filifilia. O whaku o le asori. Kei loa. Whai mariku sipa ia au ko filifili le ola. E ke maua. O e sau foi whale o le atua le taia. Our families. I'll always remind you this. E ke sau ai lo whale, e ke sau ama le vi inga o le atua. We don't rely on these people. Kasi langa kusa umaga kou. E ke le whaalango fo i mea whaili. Nanga le vi inga o le atua i le whaalango i mea o le o langa nei. But it all come down to your choices. Ai sau ka au ngai ai sau fa mai le upule na whaitau e timo le tai au. I ka ko ulu atu yo na whaituto ama le vi inga maona loto a ama le pesi. O la ofisilia ki o tai au ngai. O e sau ma se pesi. O e sau ma le vi inga o le atua. I don't need to remind you that. But all I can encourage you, family, this morning, let's give God the glory. The best that we can. Amen? Tātou tūla i le tai au. Tātou sauni le vi inga o le atua. Whaangalo ngisi mea o e mawhau iei. But let's give God the glory. Oh,
Jehovah.
the glory. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. You are worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah. Yate oelo vinga. Ia whamanuina lo suafa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. See, I only my say, hallelujah. Sing it again. I'm amazed. Hallelujah. Yes. Hallelujah. That you love me. Jesus. Hallelujah. How you care through your precious blood. I found pardon, and my See, Olima. Let's sing it one more time. Hallelujah. they're all washed away. All my sins are washed away. I'm amazed that you love me. I'm amazed how you care. Through your precious
hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ia tu mau ia te oelo lava viinga. Ia tu mau ia te oelo lava viinga. Nei maso malava e oile whaavavau. Whaaftailo alofa tu noa wa e whaola ina i mātou. Le ala le ua mātou tutua i uluma. Whape atu ma le loto whaaftai. Ia vi ia lo suafa. Ia vi ia lo suafa. E le ngata o le nei tai au. A waso ma lava o lo mātou wola. Whamanuia o il maftanga lau whanau nei tai au. Oi fo yo sau se mana onga. Oi o mai. Pa ia tu ia yo wa au. Awa o lo lava suafa Yesu. O le suafa e sili suafa uma lava. Whamanuia i mātou uma, whamanuia le worship team. Ia tu mau ia te oilo vi inga. So ia vei sau tau langa pati lea tua nei tai au. Hallelujah. Hallelujah. So e pa mamafa i lau pati mo le vi inga o lea tua. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Te ofa mai lea fionga lea tua o le. The joy of the Lord. It's my strength. Ke loa e ko anga i le vi inga o le atua, ma e fia i le vi inga o le atua. Umai fo wa whafo minga lo malos. E nei tai au. Ia, ele i atoa se, ke lo ele i ako se i tūla kalunga maka tātou Sauniga. But let's enjoy the presence of God. Let's enjoy the fellowship. Man, you guys are so quiet. Amen. Hallelujah. Uma leva yaso, uma foi talonga le toa Samoa. No, kako fia, kako parade. So le fai foi parade le langi ali. Amen. Le amen is jau vai ngabe they're unsure. Yes. There's a big parade in heaven. And I'm looking forward to that one. Afai foi ke le ialu se parade. O fai fo sau kala. Malo lo le mai ngofo le. Afai foi le fa le asau fua. Yeah, just mind your own business. Hallelujah. Amen. Ka ko le o langa fai ki o ia ma. Amen. Ai ke lu vinga lo tale lo fa ke o. Awang e fa senga follow ma fa o o mo si ne. You know, kako fia, kako whaftai lea tua, kas ngō ka kalo foia uia mo toa Samoa. Kalo i e manguia. Ke o le nganga whaftai o le vi inga i lea tua mea umanga ko ke whaia. Amen, o sau foila le whalo lea tua nei taia. Sau ma le loto fia. Sau ma le loto whafetai. Amen. E ke leo sau o ngos tangata, e ke leo, you don't come because of pastor. E ke sau o ngō le vi inga o lea tua. So let's enjoy the presence of God. Amen. O vangi mea ma mawhai lo roko. Abe ese. Ai ke lei roke o mai le wala aua le tua ngā ai ke polonga i ngā mea. Amen. Let's be happy. Enjoy the fellowship. Ai saunge ke whaalongolongo i le fionga le tua. Let's sing one more song. Hallelujah. Kako pe pesen, kako fia i le tua. Olá,
pati pati e via ile tua. Glory, hallelujah. Lua pati male, hallelujah. Lua pati male, amene. Ia, whaatalofa i se limo yo au tafa. Tātou walala mai lalo. Thank you, worship team. Hallelujah. Mai sau pati pati mon tātou worship team nei tai au. Hallelujah. So as came out, just how we are tapu inga e. I always trying and play my part. O ki kam whea ui e vesa unga luenga ili. Vi inga o le atua. You know, sometimes it looks so easy when we see these people up here every Sunday. And it's easy for us to, you know, to say things. But, you know, whafkaya ui e le atua. Ono I lanto fo yolo ngā lulu I vi inga o le atua. Ele ia se me perfect, ele ia se me ako akoa, ngā o le atua e ako akoa I mea uma. Ai ke roe a kuuru ka kou le ako akoa I le atua. Ka ngō leo le atua e wha ako akoa le mea uma. Amen? Le nganga whaaftai le atua, thank you Senior Pastor and First Lady for this opportunity. For allowing me to lead to work with the worship team. Elevi inga o le atua. Ke Lord kala kuspa ia e ngā lulue whaatasi mea uma. E whangau wha losi atua ia te o te lo teimi lo sau le whale o le atua. E awai ke mangaku mā I lo sau le whale o le atua. Amen? Tai le hawa noa. Ia e whaafeiloa I whaatoa toi fo I tatou maftanga, our family, our gateway families. Mai lava I mātua mātutua, e au talavou, o ngā li se o lava I whana witi. Ia, lor so I fua manuia. You know, mau kele iai, I le asale na te a. Ai pea ua umiga kele I wa aia o ko. Ai ku sa pe kele fia wa aia kia, o ke fia wa aia ia oi. Nanga wha pe ngala ngono o le tino o keriso. Ia, kasi le wiki enenga mako wo, it seems like ua uminga mako wo. Ia e whaaftai le atua. It's good to be back home. I ka ko maftanga ma tātou ke kālesia. Whaapitoa le whaata alofa le tae au. Le whau mau alunga le vi inga o le atua. Tātou whailoa e malana au auna. Pastor Mo. Yeah, and his beautiful wife Sharon. All the way from the United States of America. Amen. Mai sau pati pati. Amen. Oni au na wha ngā ina fo I le whinangalo le atua. They have a special ministry, a special calling. Ia whaaftai le atua. Te le fo I le au ngā le au na ma le whatua. Kai minga mako malanga toi fo I Amerika. In mako au malanga. Fe ave inga o mātou. Ia ua. Wa ave ka avale le fe au ia mako. Fe ave a isola ile. Whai ngā malanga fo I membero na iai. It's so good to see you guys. Ia le tua I le ia wano tātou mafutai. Le nganga fia fo nei tai au. Whai loa I ma mafuta. Ia ma le tō whene. Ia ma tā niu ma le whanau. Amen. Mai sau pati mo I lātou. Ia ngā alu ngā o tori ma le. Malona a inga pe ngā ko kasi. Ia ka mai kiki a. A le uo mai buto o tele. Wa kupure, wow, to tele le ainga. Bawa me o fango ngol malanga le o sau sia o papali. Amen. But it's good to see you guys. This is your home. Amen. Pe ko ke o ai o Aussie land. This is your home. Fa tai le tu our families ka ko ka ainga foi te o le maua to lo suafa. Fa tai le tu o tato mafuta ma feiloa I le tai au. O tatalo ia nga le leile atua ma wha manuia atu ia te oil nei tai au. A tātou sau ni wha longo I le fionga le atua. Le upua le atua e wha malosi a te oi, wha malosi a te au. Ia wāra sa valinga o tātou iai, ia le nganga wha aloalo, tu nātu ai le avanoa, I tātou tama wha le nganga, Senior Pastor, ngalu malemana Vini Marisa. Let's welcome him. Hallelujah.
Solo tu sile. Luke on them taupus from fitu. You can turn with me to the Gospel of Luke, chapter 17, please. Mo se upu matatu ni tayao. Tau fiele lo tu sile. Evangelia Luca. Taso solo le upole tu ni tayao tatu. Sila mai bol tu sina mo tatu. Ave ele ni tayao matu fie. Fa felo e atu ai tatu ai ngapele. Ele li. Fa malo sile tua. Wow. Se au le leo danga taru le li. Ma spia fa folo malosi. A folo malosi, folo falomona. Folo e foli. Talo fatu le. Faltua ya tan you lo falo. You guys look awesome. You still look like Kiwis, not Aussies. Awangi bese se se video oskadia. Yeleli atalo fatu so pelo Yesu. Tatu ai pele, faftai fa maro longa le tua. Faftai ala fa mulianga mo lea no mata mo fie tatu te toi felo ia fa tanga mai sila taimi pupu. Tatu te ora fionga le tua ia. Tai fo sunga tanga lo mo team. Mo le Sauniga o vi inga le tua no ni tai ao te ino tatu vi inga. Sili fatalo fa sunga fe ngai ya mo mo fa tua ya Sharon. These guys are such a huge blessing in our hearts. Ese tangata malatu tapinanga malatu o ngai le tua. Na mato felo ai malsunga ya mo. Male faltua ya Sharon America. Mato tele masang. Ai na fa longo o ona la mato te atu. Da tu uma me uma. E ai foi lá no foalo, e lá fa nau. E foi le kale sira nga lulu e na fatatia uma me uma. Ai mai so swani ai mato ia pirata o sunga ya tanga loa. O le ale level po e muri ya alu la ta vale tu mato. Ai te ala faltaia o level ma tu ta vale. So se me mana o mia. Ino tu fita o fa morianga le tu. Amen. So e ui tele onisia ona sa mato mafuta. Ai masangi fa lo kala. Ke sawa oi piki le blessing lu mo le stangata. Ai sia tuli loa e oi a famurianga le tua. E le ngalo le o ona ma le faltua tala sanga. E le alo lofa ma le anga le. E monia o le tangata e alu i le tua. E fa fau e le tua lo malo si pe o hai. To fatu so mal fa penenga. Who's this young lady you're bringing to church this morning? Fa ftai sa mo miti matalo talo se temi tatu te mafutai. I nefu se mako turfing ngai o kilangi ya Sauniga e le tua ia o le wala upa ia le tua i le uso for tua ia le ua fatu pitope mai le malanga ia e te tonua o ngā mea o lo ia i whamunianga o Sauniga e le tua mo tātou ia ia le tua whamanuia le tua i lau sunga le tua ia ke ufasili tātou e ka le sia po le ame o lo la unga i ni tai awa i le lala mai lau ona e peo masani ata tu a fair law ya tu lo fa lo sa ona le tu mo la fionga le tu ya e lua me le mo no tala no na ona le tu ni tai ai fa mai nga suma ni tai so e na ona titalia he came to receive so I respect that with all my heart me mo na me lo lua a fa tau lo tu sil ni tai ai mai le nganga le tua ia te au fa mai o e na le fai au au la unga la upu la fa na o te le o saula e la unga tu ia te o e nga fa pere lista nga tanga i utafa tafa sa o le la unga mo e le ai this word excuse me this morning is for you and you alone
A o tātou sauni e whanulongu na fionga le atua. Let me give you this challenge. Mana tu natu I le whauunga ma le mana o le ngangapa ia o le atua ni tai ao. Think about the anointing and the power of God this morning. Now allow the Holy Spirit to take a snapshot of your life right now. I'm going to count to 3. Once I get to 3, allow the Holy Spirit to take a snapshot of your life. And me tonu nga I lo soifuanga maloranga. Whatanga mai, whaamole mole. Na o oea te sila fia o ke le iloa, nga o le tua sila I lo soifuanga malo sawaninga. This is our exercise this morning. La whatanga le mamalu ma le mana o le nganga pa ia o le tua. It takes a snapshot. Pea le tu yo luma le camera a John le tau. Ai la pu e lo wata. E lo wata lai soifuanga o le tino. Au lau savalinga le lua waa ma le tua le tau. Le lau fai tau e tasi le tolu. E tolu loa. Smile loa e si pu e lo wata le nganga pa ia o le tua le tau. Tasi, lua, tolu, snap. Ka ofi le atana I te tono o roto ni tau. La tātou o le fionga le tō. O te fia tala noa ia te oe I leo langa whaftai. I want to speak to you this morning. I want to share with you this morning. Every single person in here about a life of thanksgiving. E leo upu whawhetai. A o leo langa whawhetai. Langa whaingo fie ma mawhai o sesi o na whawhetai I whamatalanga e teu ma matango fie. E ke whalongo aku o mangi ki ngikilo ki ngo pela sii o ilunga mangai o whaupunga. But they're only words. E mawhai whainga tātou whawhetai I le tua. We can thank God in the same manner with our beautiful prayer, words of thanksgiving. But I want to speak to you this morning about a life of thanksgiving. Keep referring to your photo this morning. Olo fatonu mantus pa ia ya te tatou e te tau na tatou whaaftaia. Mavi ia le tua, le ala leo le tapenanga le worship team. That's why the worship team spent so many hours to prepare. Because it's not just about singing, but it's about the anointing of God. E le nga o me ta pena I ta leni ma me alofa, ai whaia I le whātua tua ma le tali tolu I le tua, ina ia ngāra lue mea uma mo le vi inga maua lunga o le tua. E whātonu mana le whionga le tua, e te tau ni tātou vi ia ma whaaftaia ia te ia. The Bible tells us that we should worship Him and thank Him in all our lives. Salamo e se lau se fulu malvalu whamai vi atu ia Iova a waile lei o ia e whawavaulo na alofa. Psalm 118 verse 1 says, give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever. Mo te Salonia lima fai fulu malvalu whamai apostolo Paulo I o tau whaaftai mea umalava a wao le finangalo leo le tua. 1 Thessalonians 5:18 it says, in everything give thanks because it's the will of God for you. How's your life of thanksgiving this morning? E mori mau male upo le tua. E ala le fionga le tua. O leo langa whaaftai. Whamai tusia Levitico ta upo fitu. Whamai sara tau whaia ma tūla whono ma tau langa. Le whaaftai e watu ia Iova. Leviticus chapter 7, they made it a law to live a life of thanksgiving. Ta whaia tala noa la tau whaia whaatūla whono lono inga. E whainga ko whaia whaatūla whono tūno tātou e kālesia o se whate ta inga lea. Tātou mai a tātou wola e se o langa whawhetai. So se teimi o oe o tangata ola whawhetai le tua lua Samuelu taupa lua sfuma lua. Ina ua uma ona whaia le taua ma Filistia sa lato wofo atu le whawhetai male vi inga I le tua. 2 Samuel chapter 22, after the battle with the Philistines,
they offered thanksgiving and praise unto the Lord. Longo inga so se mea tātou te whaia, ia whae ume uma, i le whawhetai, malevi inga i le tua. E ui me uma. O Yesu le whātai ta inga o leo langa whawhetai. I te mi uma na te vai e la reto, vai la reto, ma sauni mai. Le sauninga o whamatunga peo na tātou sauni o teile nei tau, sa ia whawhetai o se teimi nei o tau tāua. Le sauninga lea o tāua e nisi. I le nei vai tau le sauninga o le rofa. People call it this day, it's a time of thanksgiving. Time of communion, a time of thanksgiving, so true. But it's not just about us saying thanks, it's about us living a life of thanks. O leo langa whawhetai, o leo o ngā te tonu nā o leo langa, o le tangata tali tonu. A life of thanksgiving is central and foremost to the life of a believer. Ai o le telo teimi, fear, kere ka ko melo complain. A lot of the times we complain tatu faitio. On Friday night, we were setting up in Mount Samoa, Sekile. And I looked outside, I heard all the noise, so from the whole of Mangere shopping mall. I didn't see anybody. I only saw flags. I saw big flags. They were all red and blue. Kelele flags alu fapengi. E peila na tatou wa ai ai le atali trail ni tau. The big flags don't move on their own. There's a reason why it's blue and red and white. It represents somebody. O le flag lea, e lai represent tai Samoa. Nga whapengā fo i flag a Autonga, whapengā le flag Australia, whapengā flag o Maisi au. Au tātou la, e le ngata kako celebration, le alu kako parades. Alu leo fuange, and I was thinking, the flag doesn't move on their own, there's a pole. That pole, as you saw this morning, it wasn't just any stick that you can get, it's got to be well prepared. Somebody put some time and effort into preparing that flag. But the flag's got no life. There's a person underneath that flag. E ele tangata, ele se ola o le fua. A ele tangata, ele ola, le lalo, le kuida o le fua. O vai kula, o le teke lea i o fua. O longa inga, e teke lea whanaka lai lalo o fua. A o fua, e le kai na kau whapengi, e ngā ioia o le ere, ki mura le po, o lai ngā ioia al fua. But the movement is not off the flag, e lo le fua. Al tangata lai lalo, lai operate le fua. Or tangata when I operate, that person is not standing there because there's something in their heart that's making them grab the flag and make the movement. What is in their heart is a heart of thanksgiving. O le loto tangata, o le loto whawhetai, o ngā ua whanga e tia, ua fia, ua manu malo, ua tali mai se tali sa nau yei, mo le atunu, mo tangata uma, mo le community, la ua whaia ma le fia. Mai ma ue. Banga whapere fua le tuaka kuke whaia. And then I looked outside, just outside of Mount Samoa and Better Drive. On the middle, it only to told ole police cars. They didn't come to arrest anybody. They just came to keep an eye on things. They were joining in the fun. Ole enjoy. And then I saw some parents. They were holding the hands of their children, not one hand. There was a long line of kids. And they were all holding hands together. I foremost in the front. E piko numana tama. Ai elima tamatau tamatiti. Ai lima ngavare lo tolua. On the side of the road. Every time in the timu it was raining, but the line was still going, holding to the wife,
holding on to the kids. Imagine if they were coming to church this morning like that. Holding on to the kids and holding on to the wife. Why? Ole loto mananganga whaftai. It's a heart of thanksgiving. How's your Thanksgiving this morning? Thanksgiving I'm talking about this morning is not word deep. It's not skin deep. It's not just heartbeat. It's spirit deep. That's your photo this morning. I want to emphasize your photo this morning. That was spirit deep. Are you still remembering what you looked like this morning in that photo? Whare tonu ngā sao o ia Israel. Whai tio, complain. Complain e polonga. Au mai e le tua mai polonga. O ese mai tingaina, ai o mai I complain. Complain e fia ai, a watu e le mana, ai watu I complain e fia inu. A watu e le vai, ai complain e le mea, complain e le mea. I say, a little spirit deep, the Thanksgiving. When we complain, when we complain, we miss all the blessings that you see in our lives. As Pastor Tangaloa mentioned this morning. I want to fight you. Ungatang, for the sea made a faleton. Highlight time, Umatatu Savaringa. Omi, Lalo, and Mamalu, and Manda, le tour. Madang, but you're le tour. I see my menga for the Chilonga or the Fenatanga Kuungai. Highlight Savaringa. How's your photo this morning? Romans 1:21. It is evil not to thank the Lord. Mai polo ya Roma tasi lusu ratasi wa wai loyal tangata le tua. Wa wai loyal tangata le tua. A ua le vi mafafta yatu ya te ia lua me ngai fa mai polo. O tangata e ngake loa le tua, ai le vivi, le whawhetai. Ngā mai ramatanga o tātou Sauniga ni teo. E lis kākarai alu ala vi inga, ne sa whai le leia. E fia so koe lunga ko akuro rima, ko ufa. Are you awake? Sa whai le leia. But this is serious stuff. Mai wai loa tangata le tua, a ua le vivi le whafta yatu o ia. Mai lua menga mai polo. Pa mai wha vale lea ina I o lato loto I le masal salo. Lona lua ua wha po liuli ai fo I o lato loto ua valea. E tu sao mai ala whionga le tua. When you don't worship, when you're not in a life of thanksgiving, your outlook and your relationship with God becomes different. There's a cover above that where you will no longer be able to see the blessings of God. Why? Because we know God, but we don't worship Him, we don't thank Him. Look, I will, se fulu marfitu le ilotus. Tala noa mai le pela to se fulu. It talks about the 10 lepers. Jesus was on his way to Jerusalem. And on his way, he passed through Samaria. And then he came across this village that's got no name. It was just an ordinary day. But Jesus was passing through. Family, you came this morning. It's just another Sunday. But when you came when you came with a heart of thanksgiving, it's amazing how you can feel the presence of God through worship. You can feel the presence, you can feel the awesome anointing. Why? Because Jesus is passing your way this morning.
This was what was happening in this village. It's just an ordinary day. But he was passing through. And then he came across the 10 lepers. They were weak, they were sick, they were mamai. They were missing their family. Le tusipa ia le taimia ole soifuanga le taimia fa mai le mai le pela mai pae lutino ele pae la fo le au le o lo skin le ai o pae le mai. There's something that covers your skin when you have lepers. It's a sickness. You either have bumps paku or your skin is cracked, affected. Yeah, ele kau fa makala nis tulanga o tato masangi ai. Afale tonu le skin mane paol tino tangata elesi tu langa le lei. So they were weak, they were sick o mamai. Faingata. Mansus paia. Well liu tino tangata le loko. Ma wo fafio ai o ia ya itato. The Bible says the word became flesh and he moved amongst us. While they were struggling with their sickness, guess what? Here comes across Jesus. Snapshot in later. Guess what? Jesus is coming by this morning. Talitonu sa telenisi mana onga elenu. Telenisi ngata sa va ya Yesu. There were a lot of people there, and I believe there were a lot of other people with needs. But none seized the moment. E mawhaiunga tātou langona, e mamangu o le tua. Au mo foi kako koe fōi file mu ul whane. Ai a langona le mamalu o ra wai mai Yesu le tai. E mawhaiunga le whaunga inga le nātu langa i le lua vāmareli. E sui ei le ata o lau snapshot nganga po le tai. None seized the moment. O le toa tele ele I mātāla, ele I tāua I le lātou vai. Oi, ka ngaka fōi le le whamai le ngā. O sa vali ele pipi le la inga rani. Oi, ai whamai le sa inga va ai fōi le skaka. Ngā saka waso. Sa oi kala le sko inga ngā. Ngā va ai ele pipi le sa vali ele ska waso. E por ai le pipi por sa vali le tau waso. O le va venga ai o le va venga. Praise the Lord. Power is power. None seized the moment except the 10 lepers. Family, don't allow Jesus to go past your photo this morning. The Master is walking by your situation. Patanga Yesu e pasia oe. Masila sila ane lo mana onga ni tayo. Luke 17 verse 13. Says they lifted their voices. Mai walato ara langa mai Yesu mai lo lepela. E afeta foi maru leo. Te lo tangata sa pese a mo mai le lem fai pese for the rest of their lives. Those affected by lepers, when you're affected by that sickness, you don't even hear their voice. But the Bible says they lifted their voice. Why? Because they wanted Jesus to hear them. From Malitus pa yo lato ala langa, e ui nga mamai, e ui nga whainga lato leo, e ui o le mai there, a whainga o le mai there. E iska sa pe pesa e mo le mai there, le kom finko e pesa, e le koe la ngonga se leo. E musu mai a ke mi uma, ke le la ngonga se mea. Ai from Malitus pa yan lato ala langa, o le whali unga nga whapalanga, mai mau ngofu masi lunga lato leo. A reska o le leo kele ia, e sa me leo kele ai. Oe, sa ungi si iro leo, oe sui ele tua, lo wata ni tau. Ai sa lato whalongo, pasi mai Yesu. They heard and they saw that Jesus was coming by. Oia sa whapula mata tawaso, he made the blind to see. Vai o pili o savavali. The lame were able to walk.
O e sa sai tio o sauloto. Those who were in bondage are now free. O e sa mamai o fa maloloina. To tele o tangata tatu e kale sia sanga se ngase o mai. O isi mai o mako i malolosia e a whainga e soifuanga. O isi le tatu te talo tuan nei vai tau e wha malolopea. Wha maloloinga tatu e le tua. And how is your Thanksgiving this morning? O a mai lo langa whaftai. E leo le tele o lau te talo. O leo tala noa atu leo langa voile le. Langa o a fiafi mai whaiaru loku mako ainga le ai leo. It's about your life. E la ngai leisa ngal kaso o loko e whaile fiafi. Au le e si el ko ngā langa o lai. Ngā uma loko whaile ngua lau mai pīt whanga. Ue e mkwa e se al pīrai le kusa ma loko renga kalo umia ia. Alai kuli moi ka mai. Praise the Lord. It's about a life of thanksgiving. Yangan me mali ele foi tu spaia. Ele ku Yesu, the Bible says Jesus didn't even stop. He doesn't have to stop. But you got to make your need known to him this morning. Pasi mai mamalo le li ia te o le te. Fa I lo ele me ngai le wa ko lo waka. O e fia ele li le te. Ai ko se ki mo no snapshot nganga fa. Ora al whainga tānga ia ke oe ngai mamafa ia te oe. O lesi foi urunga li la sa whai mengi kai o ngale kaukara lesi kai o. Poanga pōfo. Ai le kaunga ngokul pa ulua I le lima rai. Ke le kau aku. Ai le kaunga ngokul lima rai. I say, sometimes it takes something small. Ele sa lo ko ke longa me ki aporo le ufai lo mai ki aporo la o mai me ki o e mau e alu e lo attention e ave ka ye lo ma fau ma lo loto ke le fo io me ia ka ye lo ko ni yasu ma la yasu o ma ku smell ai ko se mai si pe pa lo ia mai si me o fa ya ku le me sa o na ai la fo ku lo ia pa la ni me lo ia ka ma lo mai it's incredible. Cara vai an loia palang ai mai loia sa mola ko me fai e sa la ko ko me amin ko me la fai ele tu sa man fina ngalo le tua au oe ma live a life of thanksgiving ai ai oe ke runga e ola fa fitai ai kanga ko ka poki ave ma noodles hello my big meal ai lo ka kala pu mai hello where's my big mac. So se mea ke vai aku, it's a blessing. So su e kunga lese ko kola e lai, la unga me ko e whangu vai, my thank you Lord for the bottle of water. Langa e tangata lai pia whinu. Am whainga swinga ke langa e ringu ma loto whawhitai, oka e uma o toa while mu, o whawheloa I lo ngā lala, e leai, ai ingu la le whangu vai ngā reke I ke le whiawhia, e uma le whangu vai, koe whakumul vai vela koe ingu, o re mea e kasi aisea, se sere me le tonu I. There is no Thanksgiving. You will never know. I kilo la whangau. When you look at the kids, doesn't matter how many, doesn't matter how many ages, doesn't matter how hard they are or how difficult they are. When you look at them and you think, oh man, these kids are so hard. You will never see the blessings. But when you look at them and count them, are they all here? Yes, they're all here. Thank you, Lord, for my children. And then you'll start to see how beautiful they are individually because none of them are the same age. So, uma, e ala mo fea kula mo ma sangie, langa fa pegalo mio ma ko kiu ma ko fale. Ngai vai tu le esel matua, eselesi, ai tu wa no la ia. Even the smallest one, when you give them a chance, the pure heart and the humble heart of the little kid, they will say things that it will blow your mind. Why? Because you're allowing the opportunity to hear the glory of God in this little one. Sometimes you will never see any development because the kids sense a heart of thanksgiving.
To be a thankful person, ole olanga whaftai, you need to be able to see the goodness of God in your life. Pe ono tau. Tauna e loa, le mata mo fia o le tua i lo olanga. Ma ngai ai ma olunga li ai telefon. A isi mo olunga li e kala mo koe sama. A o ki roko roko ke li lo plala o me fai. Whamaile, le message ngā mai e le tua, le ngango le tua e ka u nikaya. Preach the word of God to my people. Le lau whakua ki oi. A o ki roko rua, ora i le tua e te tua iai. Langa iai whorkei mi e ke wharango, lango i lo tōrua, ai sa ngol decision, ma kwa de Thanksgiving, la bona mea. Vi ia leri. To see the goodness of God in your life allows you to be a thankful person that lives a thankful life. Be able to count your blessings, see all the things He's done for you. Whamalolonga oe o mamai, na veai mai oe whawhitaoli. Fesuia ina loa inga e le whialo whani. Ule koe makangi ko kongo le whale. So many times we go somewhere, and just before, we're at the front of the lights, just before we leave, Mom says to me, hold on. That split second, us fathers, when the light goes green, you want to take off. But just that split second, Mom says, hold on. And as you hold on, the car comes flying past. That split second, 1 or 2 seconds, would have killed either of us or both of us. That's not us. That's God. Recognize those beautiful moments. Live a life of thanksgiving. Ta'ua lo loto. You need to be able to see it in your heart. Ele me whai ona e whaftai ta waso. You cannot be, you cannot give thanks blindly. Whawhitai lo o langa. O leo langa whawhitai. Whamaile o le tusi rea. Lucas fumalfito. O umo na whamalolo ina Yesu. Ma ngai e whatonunga. Ele tu Yesu. E ka wala au ma Yesu. Le li ie whamole fsoswani mai. Ma Yesu, oi mai whatauranga. Ma savalia. Jesus was not talking about him. He was talking about obedience. Jesus is not talking to you about how close you are to him this morning. He's talking about your obedience. E leo talo no mai e le soso mai. E rei fua manuia. I le so e piko laka kuia ke ia po le so e mamao le ai. O le obedience, o le usta. O le upa le tua mo o e usta i le tua. Ngā o te tala atu le tua le ata ngai sa pue le taiao. Vai po ngā wheo tonu ngā ngai mga o mia i le tua lo usta. Lango le steimi a tato fua i le lata man mamao. O isi kei mie, ai mamao mai malfa sau, mau hoe me le li. E sa olo kala. Ai re loku la sa, o whapena foi, le Thanksgiving o tato. A ore mea le whame Yesu le ai. It's not about being close to me. O e vai whai tau langa, o longo inga, o leu sika e whakingo koi lungo le ala. Au ke reo vai e kure ke kui. The Bible says the minute they turned around, they started to feel the healing of God. Family, tala, when you look back, you know how you're going to walk tomorrow. I have long enough. Praise the Lord. We need to look back. When you went to bed last night, and control
when you went to bed last night, ai malu dua fa malama malo si ro ka gu. O ai langa controlling ma fa kai minga mai le ken yo ro ma. Au e moe mai malolo po le ase mea nga e tinga ai no lo tino ai mai se o tonga ta toye nga lue sometimes long hours e ke sulu mai le fale sa ue fa malu si ka me tama fa ka oko ila la matinga lo tino au e moe wai nga fa fo inga no malos te ala I for tai au you're a renewed person I say au e moe anga po arai fai ale tua lana ngalua ngai lona alofa sai mana o mia fa malolonga o isi kemi a apaku singa fuara au vole o isi kemi ole mau al mesiri ai te talo ile tua langa fa mai le upo le tua ni te ao ya cha la unga tia te oire upu a fai le fai sa te talo sa ungi te talo ile ai se isi fuara au silia ko mar te talo ile tua a e moile a fe so ya ile tua le fa marolonga ya te oi e ma sanginga fai lo talo I used to say this when you have a problem go to God before you sleep and it's amazing when you wake up in the morning you know in your heart what the answer is and yet you were puzzled the day before e ma sanginga fai lo kala le a yai sa fa fitauri tu ile tua nga alu le ke moe file mu langa ile tua o malo le yale po ke le moe tu ile tua e mai e ia le tani ai alu moe ma marolo a ke ala I tai au wai lo loto le tali o lo mana onga ai nga fiu le aso o te ke le mo se tali that's how God works mtau tia nga o le tua e mai just pa ia saya mau le fa malolonga sala to mau le fa malolonga to tele na talia a to tasi na to fo o mea ia na mau le tangata lea tangata to tasile nga toi fo nga maua ia le fa malolonga fa le me na maua ia le fa malolonga nei loa ia ma vai ia le malu le tua na fa fetai o ia le tua na ola I lona fa tua this person that made the choice to live a life of thanksgiving. He received the healing. He saw the healing working through his body. He thanked God for the healing. And he was able to live with the healing. A life of thanksgiving. So, mai fai upo sumal valu. Fetalai mai atu Yesu o lei loa ni e to e foi mai vi atu I le tua ua na o le nei tangata ese. Te ronga me malienga. To tele o tangata e to se fulu. Ai foi mai tangata ese e fa fetai I le tua. Who knows? Masalo kongo ko se fulu le o ye ngisi. Kamo le ngo. Kamo foi mai le o le ai nganginga. Ku ai lokul ngi. Ora ai ngangi na a maka mai la makanga ma ko ekalesia ai nga ngo mang fa manguia pa lo fanga alu lo malkuri ai fo I mal tanga ese it's not about who you are or where you are but about a thankful heart that starts off the blessings in your life mai Yesu o ai ni tanga ese o sauna tanga ese fitala ya tu Yesu ya tia I natula ia ina alu wa e ola I lo fa tua. Now here's something really important. Me tawane. Ama fa malo lo le to se fulu. Ai ola to. Ai kasil kangaka. Na faith deep. Na thanksgiving. Kusola nga fa fatai. Ele nga ola mutu. Inga ua fo I mail tangata rea.
Ele sau mai sufa fa fatai ai lau sunga le ai. Ai vai e kus paianga mai nga sau fa pa ula. Mai fo le li. E lo mai ai. The humility ma le maulalo le loto le tangata. E le ngata ina talia fa marolonga. E fa iloa tuai. Le loto le tangata au au. E olo tara nga fa le sunga fa penga ma fa tua. Ma kwa ko ile masang. Ma kwa ko ngofo mai ma nga fa tua. Kala ngoa me talo no me le tangata masang. Introduce my matu tal tal no malomaku. E umalosin half an hour yung ko suru sunga fa penga ma fa tua. Ai po au. E o ke me koe fo mai o nge nga lu e mo matou e sa o la tala tanga lo matou tata lo o ai e matou. But that's the greatness of God, a heart of thanksgiving. So se me ke fa e lo ai le matango fie man malu le tu o le o langa fa afetai. It's a life of thanksgiving. It's funny how sometimes God answers our prayers. I saw this last week, and it's really so true. For my, it's a tangia tu le tua le malos. I am mai le tua whangatai tatu te malos yai. You cry out for strength, and God gives you difficulties to make us strong. Tau te tangia tu le ata mai. I am mai le tua le whawhitau li ate oe fofo ai. Lo le sila fia ma tatu loa. We cry out for wisdom and it gives us problems to solve. Why? Once you solve those problems, you have the wisdom within you. Tau te tangi atu le loto tele ma le loto whamalosi. Ai mai e le tua ia te oe, ia whawhitau ni ma whaingatā. E ma whai lona mana, au whatasi mai tātou, o na tātou whatoi laloina. We cry out for courage and it gives us dangers that we can overcome. Tau te tangi atu i lofa. Ai mai e ia tangata whaingatā. E a whea lau sawaringa. E a whea oe ma tangata ona ia te whesoa soani ai. Isn't it funny how sometimes you cry out for love and yet God brings you somebody that's in need so that you can show the love of God. Awane ngalo ia te oe. E tali mai le tua i lona lava taimi. E tali mai o ia e tusa ma lona lava fina ngano. O a mai lau snapshot tina ni tayo. O a mai lau o langa whawhetai. How is your photo this morning? Does it need prayer or change this morning? Do you need any changes in that photo that was taken by the Holy Spirit? Only you know what that photo looks like. You know what the change is that's required. Family, Jesus is passing our way this morning. God bless you from Anuia le tua datu ainga. Ono tswafo Yesu. Amen. Let's have our worship team, please. How's your week been going? I was so blessed this morning and last week on Sunday morning. Saw a lot of cars on the road with the flags coming to work, to church on Sunday. And yet inside, see the people with ties, they're going to church. But the thing was, there's not as many cars on Sunday morning as Friday night. Mai maue peanga wha belko kele o kako. Ta vale ma fu e koe fo I le tua. Moli le nganga ma loto whaftai. But I'm speaking to you this morning because that's what the Holy Spirit asked me to do this morning. If you were the only person here this morning, I would have still preached the word because I was asked to do so. Anga oya le tono fasa. Ka ke whafsanga I ni tau ke raunga kwa le upo le tua ranga atununga ngā moa o ni tau. O lono inga la po ai al tangatanga I uta whatafa. O la ofisili a te oe, how is your life of thanksgiving? Not thanking me, not thanking our church, not thanking your husband or wife, not thanking your family, but thanking Him. Whamaroro le tua ia te oe, oe ola whaftai le tua. O tali le tua I lo mana onga, oe ola whaftai le tua.
A whai fo ni tai au te li te lia Yesua ve mari ma whaola. And some of this, if you haven't received Jesus as your Lord and Savior, some of this might have just gone past you this morning. But I'll tell you what, give him a chance this morning and see the greatness of God in your life. Tanga sina va noa. Tuku Yesua te lia Yesua ve mari ma whaola ngai lo le mata ngo fie. Mana va malu mana moni o le lo fa leo te tala noa tua ya te oe ni tau. Kas ya le feta le ngai le tua ya te oe meet le ni dolo mana o. O la lava lo mana o ngai ni tau ma fa pe me Yesu fai me fa tino me le. Ai tātou te mai ya te le loto mana nganga maula lo pe o le pele le. Fo I mai fa pa u ma vi ya te ia ifo ya te ia e a mata I do langa vi ma do langa fa tai le tua. E pa tātou tu lai mai fa mon mo. Tātou ti mi usu tātou pese a Yesu mana o nga. Allow God to beautify and improve that spiritual photo this morning. In the name of Jesus. Sa wa velo mno ngai le tua nei tai ao. Au te fatali. Sing it one more time. Favetai. Glory to God. Isaac. Hallelujah. Sauniga ile tua lo na mamalu malo na mana.
whaalia mai me uma tātou te whaia. A oe mao. E tātou soifua maola e saulanga whaafetai. E leo tele o tātou whamatalanga tātou te whaafetai e tua i le tua. A reo langa whaafetai. Tātou loa toi fo i le tua. Tātou loa whamaulalo ia te ia. Tātou loa i fo ia te ia. Awe re whamomoa ia te ia. Whaia me uma e lo whaatutua ma lo talitonu. E le talituali mai na oe le tua. Le a tātou talo. Awa le tamai le nei tai au wa umo le mātou whaalongo i lau upu. Whaftai le tua i lau whau onga, i le mātou whaalongo ai mai se fo i le tuwhaina o lau whiongo pa ia le nei tai au. Whaftai le tua wa mātou whaalongo o mātou te lia. Tofu i mātou le tua mwana onga ai mai se nisi tu la i o luma i le nei tai au. Mo lau whamalo longa po soosa mana onga i le nei tai au. O mātou o mai mara mātou talitonu o oe le tua te le talituali maina. O e te wha manuia, e te wha tūla, e te wha malolo. Sila silane oe i lau wha nau, wha wheloa i o lātou mana ongan nei. I lau wha maoni malo mana. O ma le tua o ne i wha i titia lau lava vi inga. Nei se i o oe le wha vau. O nau lau swafa isu. Amen. Amen. Praise the Lord. Ea, tātou alana mai lalo whaftai. Ea, tui nātu mole. Tātou lau lau si mele tātou lau lau al whamantunga vi ia le li. Kala wina fuli tātou whaingan wanja. Glory to God. Sauni tātou te talia whatasil Sauniga whamantunga ni tai au. Nā tale peo re tā ua reu po le tua ni tai au. O reo langa whaftai. E ui o ia. E ala mai ai le saulotonga ma le man malo. Aina i loa e Yesu whaftai lona tama. Wai lai tātou la le tātou whaia i se whaftai ato toa. Wai tātou la tātou le to tūli ei ma whamaulalo i atei. Wai tātou la le sui ai ata o tātou whale tonu mo whengata. Langa telo mea tātou tene ma whaia. Au ia e sui ai. Pau ala o me whaia ro wala au i atei ia. Peora wala au le pela. E le pipi atu e le isoso atu. Ai wala au o le tangata whatu tua ma le tangata talitonu. E tali mai le tua ia te oe. Maa i o tātou mana onga. Le iso tātou ato toa. Au le tua e ato toa. Whai o whamanuia le tua ia te oe iso se mea e te tangi atu ai. E i loa whawhetai. E i loa ola whawhetai i le tua. La tātou te taro. Te mai whamon mole whapa ia i le areto. Whatusa leo lo tino i le nitai au le ato toanga o le whamarolonga. Wala au le tua i lau whamarolonga i lau whanau i le nitai au. E inisi o lo mātou tu in atu i o a ao whaaua wina pia. Le atali i a Isaac i le nitai au lo mātou tama. Sila silane oe le tua i le atali. Laua fiongo pa ia, ina ua whesilingia. E leo le tamā, e leo le tina, e leo ona matua. E o laua fiongo pa ia, ina ia whai loa lo mana, lo ma malu ma lo mātango fie. Aora mātou te talo sila ane oe le tua e le atali. Whaia lo lava whinangaro. Ina ia I ua tua ila vi inga le whamanu ma le whare tanga ia te oe.
Mana tua foi ziva. E ha matile le whanmai le ni taeo. Taina li foi Daniel, oro iai le whanmai, I maota ngasi. Sila silane o I lau whanau. I nisi o lau e ka le sia o lo mātou tūna atu ni ate oi. Tonga ngā e lau whamalo longa. Ma so se tasi le ni taeo. Lutino, mātou malolo. Papa ia iai le whatusa le ni taeo. Tainane foi le whatusa o lautoto. Whawhitai Yesu. Le malo longa o mātou moa. Ai siri foi. Le whaamamaina o mātou tangata. Mātou whalongo I le nei tae o whamanatu. Oi mātou o mao tangata angasala. Pangana ai le mana o lautoto. Toi whaamamaina I o mātou tangata. Pa ia I le nei tae o na lo swafa Yesu. Amen. O mona whai e Yesu le whaftai. O I tango na reto I tofi. Malana whetalainga I autou whaia. Ma whaamantunga I atea. Whape fo I leipo le whenga fo I lon tōtu. Malana polo misi o te toe fio mai. Sauni tau talia fia le ni tae. Talia whaia me o mai lo tali tonu. Sa wala au le pela mal tali tonu. Nga foi mai e whawhatai a Yesu ma le tali tonu. Na toa tūli la lo maifo ma le tali tonu. E tū lai la alu ai ma Yesu. Sila Yesu le tino. Anga au le sila Yesu I te tonu le whatotua le tangata. Mai alu ua e ola I lo whatotua. O le whina ngalo foi ngā o le tua mo lo wata ngā sāpua e ni tai au. E le whau unga rea ngā ngapaia. O a tātou whale tonu, o a tātou mai, o a ni meo whalawe lawe I a te oi. E tua atu o le whaingatanga, e tu lai mai o oi o tangata malosi. Oi o tangata I loso I fua maola, whawhetai I le tua. Whamul mole a moa, ta ofisi tātou talia whatasi ni tai au.
a reto mana waina le taiao. Sumaya falua atu. Family, dig deep this morning. Oangi face the value that you have time. Oani base lungo se va ai stangata lo have time. Pose fa lungo ses. Ai base lungo sila lo tu. Nanga sila sa oale tu ai to tono lo loto. To tono lo fa tu ai lo nga. A mata mai nga leo langa whaftai oka o se tangata whamanuiina. Whamai Yesu, whele si wai. Au hai nei tangata e se wasau. O le kei mea ke whamau laloi, mai ifo, mai whaia me lo whatuatua. You're no longer a stranger. You're no longer a Gentile. You're no longer from Samaria. You're a person of the kingdom of God. O oe o le tangata o le malo le tu. Te me te whamau laloi. La tatu sauni te lia le nei taia. A umana te lia, juna atu sau whaftai o rofi whafonga le tu ai lulau. O la tatu te lia le swafo le tu o le tama. Le tu o le alo le tu o le nganga pai. Tatu te lia. Against the wall, and it looked as if it was over. You made a way, and we're standing here only because you made a way. You made a way. When our backs were against the wall, and it looked as if it was over. You made a way, and we're standing here only because you made a way. Father, that is a true picture of our lives. When we have no hope, when our backs are against the wall, you always come through. Whawheteia oe le tua o le ata leo le mātou sa waringa. I ei teimi e whainga tāi o le aise me mātou te mawhaia. Ai a mātou whanangolango ia te oe, ma mātou whatotua ia te oe. E te amaia lava le manu malo. Whawhetei le tua i le nei tai au, o umona mātou whamanatu. Le maliu ma le tongi o la ato tua. Aua nei whaai titi alo lava viinga. Ma le tua foi, niso le mātou e kālesia wa ngalo atu le te talo. Ia Sam, le Jane, ma le whanau le tua.
Niso na ita mama na itina o misia. So se tasi o misia tono lo manu manu. Tali tonu le tua i lau whamalolonga mana ia i la tau. I le mawhau fau i le tino le loto ma le anganga. Whawhawina o mātou tangata. O le vi inga e fui atu i ate o e te talo tamai. Samal mole whapa ia, taulanga. Fua i lau whanau le nei tae o mei se fo se furuai. Whaftai i ala ngā tupe ma ngā ruenga mātou maua. O wale soi fua malola au auna i lau fio. O yatu le vi inga i ate o e ono lo swafa isu. Amene, amene. Praise your name. Yatu o lala mai lalo. Ia, i ele li. Tūnatu le team. Specify wina lato maftanga.
fa'amatala ina ia fa'apeta e tele upu tele fo'i manatu e le mawhai o na fa'amatala ina ia fa'apeta. Hallelujah. O oio Yehova Rafa le fa'amanga longa wa e au maia ia fa'apeta. O wa esi la fielo le noto o oio le vai o le o la pese mai ia fa'apeta. Le asau fo ai o Yehova awa wa telega wa ia paia moa le asau fo ai o Yehova awa wa telega wa ia paia moa Church, you sing it. What shall I render? Hey, hey. Come on, church, sing it. What shall I render? Sing it now. Everybody see that's why you're out there. Listen up. Oh, yes. Come on, church, sing it. What shall I render to Jehovah? For He has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For He has done so very much for me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name. Hallelujah. Toi ave ye sau tau langa pati pati a te ia le nei tai au.
Hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. E moni lava ma wha maoni lo vi inga. Pe ona mātou pepese ai le nei tae au. Ua tele, mea le lei ua e whaia mo I mātou. Ai a lau whaola tanga le li e ua mātou ai nei. O lo ua lofa whaalia le I tangata na e whaia. A wai ui lava ina mātou wanga sala na e alofa mai lava. Wa e whaola ina I mātou. Wa e whaafauina I mātou. Wa e whaamanuia ina I mātou le li e. Ona o lo lava alofa tu noa e ala I lau ami o tonu. Whaaftai wa e le sila I ni o mātou whaale tonu. Aua e whaasili lo alofa tu noa. Ua e whaola ina I mātou. Whaaftai tele I le nei tae au. Whaaftai lau upu sa mātou whaalongo iai. Le ala le li io le loto whaaftai le nei tae au. Mātou te toi whaape atu, o le vi inga, o le whaamanu, ma le whaanetanga. Ia tu mau le ilo suafa ma malu le atua. Mea uma fo I sa whaatino ina I nei tae au. Mātou te whaia lava on o lo vi inga. Whaamanuia nei poto putonga, whaamanuia auna, whaamanuia ta mama tina, whaamanuia le au talavau tama matene se o lava I whanauiti. Whaamanuia na yo mātou ainga ua mātou mafuta e maisala o auna ma le whalatua. Whaamanuia le worship team, le ngaluenga whai le aso sa ma le aso sa. Whaamanuia na yo mātou ainga lo mawhaiona mai mo mai le nei tae au. So se tasi wa le mawhaiona mātou mafuta. Ia e whamani atu ia te ilato. Ia tu mau ia te oe lo lava vi inga le atua le tama, le atua le alo, ma le atua oe le nganga pa ia. Nei maso umalava se ia o I le whaavavau e whaavavau lava. Amene, amene, amene. Yeah, lalo may lalo fa.